Wayoosi Apakye yenye wudeni wuyo twan. Ebusia wa kwaba biom Fambra Ghana nsult TV eso bidia mje so any promise. Ebusia Wayoosi oya Apakye anasa onya Apakye ye asemaba. Ni nyina ya Wayoosi anu ba asema kopon kokan yo. Enne de ese Wayoosi ya Apakye urade nyakopon a urade nyakopon ade na wo Wayoosi sa. Hey urade yembon wure mumbra ebusia. Wayoosi Apakye yenye wudeni wuyo twan. Apakye yenye wudeni woya boa. Wayoosi Apakye yenye wudeni wuyo fui. Apakye yenye wudeni woye mo. Apakye emo no ko ye tujimi emo. Wayoosi Apakye yenye ni deni oyo fui. Kwasi ampani akwakora wedi 90 years. Abatan suan ka mi se oba beka anyansa sembi so wo bibi kakra kire his excellency oba beka kire se abatan su se o se de odi nkwala na kototo eyi achiri eye day students no omkokwe eye day students no ompe bibi nyamfa ho no ene de onwene ho wo se sen wo se Ghana for se jo mama mamu no efe wa hu nti on sa medi 4 years ofui Wayoosi se fie wate se fie se nyame aye wadom no ama o second chance apply wisdom fanyansa kasa ekasa Ghana voka chiro se jo mama mamu efe da ben enti on sa metena so another 4 years in count. Hey, was it there over 2 hand? 2 is 2 there, 2 third. So 2 unicasidi. We are quasi and penny. When yini, and 2 casani nyansa. A quetiana yo. A quetiana yo and also manyansa nyajuma. We yet tiana and chessa unimunyansa. What say? Mimi any patente, but the nyansa gumitsibuno. Made a swallow come bebu. Joma mamu we wo bui say ye wo fa ma ne nka wonkwa wutirim na 2028 drew so akoto abama no mejira meka se Ghana fo se na mamu ye fenti kontena so uye jimi fu ankasa sa wo batakari na ya wo hye no emu ntutu no ntinu wo sha na abofa wa adwene mu na unhu nyansasem bi anka se mukuma wudu no egu na munya adwuma bi nya na se munni nyansasem bia nso amobeba out abeka zip it mon kama nuntum woni Christiana woni nyansa ba kokora ni mutirim sa na Christiana woni begina ayi simpie so ye na free association na ade de ba ye no enye ana abatan bi ni mo so omadwumu e ha no mutie no ene about time mu na musu no eno kra ye nka ho asem nwie ye wo be kasma maye tia wo Wayoosi say your mama nsa medi for another 4 years nka ho 1 year kra wonya ye hunu ye ho ano 1 year kra wonya ye hunu ye ho ano your mama be within 9 months unim how many times I want to fuel unim how many times I want to electricity mu Ghana for ye na mamu efe wakoma speech wa mani ye ubetimi akamfo no meme ye MPP ni na nso o ma sa speech no US UN conference we no mi ankasa meka say oh for the first time your mama ayade amani aso in this speech do come na aso wani a papa ubetimi abona baso Ghana for ahin na tie burochire Ghana for ahin ene gu aburochire compare Ghana for gu aburochire ni ye egu Ghana ha say balance equation na hwe get your man mu ye bre umpe no ho asem nka mo de kakra de be mo adi nti jimi mo nwene the masters no ho mo nwene ni padodo no ho kakra ye de be mo wadi jama uhia duro nti ubeka bibina wabenwo sika na de akoto adruwa hu ujimi
ujimi jo mama mamuo ete se fear e fear no cry understatement won't bro funti make understatement cry won't ase jo mama mamuo ete se fear na fear no cry understatement say me wo bibi a ebe metimi di asi efie no ano a ebeboro so a enka meka amamo tantantan we adoma ma ebi yeni option yeni because onipa ne de wo ye de wo to wo ma ne betena so say kimu a 4 years no wo ye de a obetwa usumo jakro obetwa ade se yes akoto aba foforo na ne wo to aba tia na wo to tia no na me kada for wanu twitwiri fom Wayoosi fa wanu twitwiri fom sa joma mamu efe enti o tu wuni twase enti onye den enti on san ko second term upon the judges or yeku go nya upon judges ni na o mon kama no so on ko second term Ghana fo ye beto atia no ye beto aba na tia no Yes, na mo ye dokunu dokunu e 5 cedi se dokunu no e 7 cedi 10 cedi obi obeka no kura bia beka do se dokunu ye bo no 7 cedi 5 cedi na eketua bi ye bo no 7 cedi 10 cedi opese odi dokunu na me ya o ma ye mu adwo jo mama ba ye di ade pa no waye a beka sa ade we no waye ntia ma o man mu abatan ana se Ghana ni bi ho han no fuel na watumu se gas ya tum me gas asa e wo se me coffee libi me dwene ho se me kwa se the price no ekwa koduru on kan no asem mo die mo bedi mo fu die kakra be komu yemunti mato mu nyansa Christian ewuni a wo ye oba time na na do the free searches aba ebo about time wo be condemning ye free searches wo jo mama oba e de oye no ene de wo fe eye wo fe jimi fo amonwini ni pa ho mon kwa mu ye die ho na modwene onyame betue tua mo kama akoma hey Wayoosi se wan fa wa pachi na mpe ba bia ntena wa hu se wan fa wa pachi na mpe ba bia ntena wo fa jimi na me ka se wanyini nti uni munyansa wan mpe ba bia ntena. The next time I ever so see uso no. Obete okakanka. Wayoosi Apakye munye ni deni oyaboa Apakye yenye ni deni oyofui Apakye yenye ni deni oya se. Kosue nyansa. Na Ghana for ye bre. Na obekasa ka asem ebeto adwenim ebeto akoma so. Se jo mama ye bibi na aso wani a obi ankasa men kanfo no but men kase na mamu na efe na Ghana for pese o sa be di su biem wa bo wodam aboa na abew wan na kire o sa akasa no wan na kire se Ghana for ye ho aton e di ade na jo mama ba ya wa ye Ghana for ye ho aton so what to fuel muani so what to electricity muani so what to gas muani abobo adam Wayoosi ma we nya first and last dwene wo yare ye ho e ma Ghana fo ma no si ho yare fo. And I'm gonna for Manu Yasa. Boo Manu ya rough. Like, what the man do you? Then why you say if it's just one thing where you talk or say and Kabaya Mahama and Cote when look at Kano. Hey, Lady Ned Wayoosi at Mama Charlie. A legend, bro. Oh, you see, this be the reason why I make us say on. So usro, yes, so usro I cow say bibi a banana chalemba. But Wayoosi the one you know. One man who koyama. Like everybody is telling him their mind.
we be kwan ama obi abeka na adwen akire no. You see, when you are hypocrite, we are nyatwom to say Wayoosi. This is what happened. His Excellency John Dramani Mahama Nankasa him say, Oba aban no. Want me pinpoint at about Papa here as President of the Republic of Ghana. Oba ye light bill near to a year to water near to me no ka say ende tie dia koso Ghana ha ende o abusamen kasa bebre hwe videos mienu we ende nurses junior doctors say omo withdraw mo service ene ya petrol ene diesel price akoso o de men kasa o de busia tie video ibra tie bra. Breaking news abusamen no ka say de okoko piamu e some of the filling stations am no ka say de omo to omo diesel ene fu omo a omo ton diesel no 14 cedis a year 18 per liter 14 cedis 18 pesos per liter. Can who say His Excellency John Dramani Mahama aka John Bosco and the energy minister a year John a year Jinapo enso edi 1 cedi atu ability bi a otoso ebusuya enya asem keto ani me no ka say there drivers for ni buafu a mo kire say John Dramani Mahama wo ba ye obetwen to ene na da am ya telo efe so me no ka say every single day petrol diesel yatum a drivers for me mo di pon bi kire say na me ado mo Monday ya ebe ya no ombeto eye petrol mu because sorry ombeto lo efe mu isa say John Dramani Mahama e di ndada na beda da omo a omubuafu a me no ka say GPL2U for e kire mu say John Dramani Mahama Monday omante hwe free no no mo a omme make sure some be strike and I say ombe demonstration at NDC aban isa say omba ye no omo de ntro ndada na eden abeji 2 million omo matom lolly first omo boka nti wey breaking news am sake busuam me de bro ena no pay. Breaking news ebusuya Junior Doctors Association to withdraw a year service nationwide from October 7th over 10 to 14 months of unpaid salaries affecting more than 200 junior doctors and delays in posting 800 medical officers. It's no ka say there Junior Doctors Association trying to friend say JDA SA omba be withdraw almost service nationwide from a 7th of October over 10 to 14 months of unpaid salaries affect more than 200 junior doctors after a delay posting of 800 medical officers. Ebusuya John Dramani Mahama aban no kill net aban nurses for cause strike teachers for cause strike no me demonstration not nurses ye demonstration me no ka say junior doctors I know so no ombe boa senior doctors e hospital no omo so kire say nyame adoma 7th October ya be ya next week na 3rd that is next week Tuesday no omo so no omo withdraw mo service nationwide omo kire say over 200 junior doctors omo buy 10 to 14 months ye ntu omo ka na no so echi no a delay posting of 800 medical officers ebusuya ya ko say match say John Dramani Mahama aka Bole Bamboy John Bosco eba ye die kire say bibia enko yi a oman no atete apansa ma kire say bibia say na yetofo na wanti a okwanti a John Dramani Mahama yenim no ono na 2012 to 2016 o chi ade 3 years o chi aka 3 months o chi ade 3 good years o chi aka 3 months next year juma 3 years o chi aka 3 months and John Dramani Mahama na 2015 junior doctors ya omo call strike and John Dramani Mahama we ya eno tumi enya me wanwa kra se bibi say ya den e cause but eyezu na wadi comment section no say eyeza aban papa aba amende no demonstration any strike na de kwa na e cause ebusuya enya senkotoa 10 months penny na Ghana for enu amhun and the end by 2 years there this is a town man dey sisa ebre me go tot kebab ewe sawote ebusuya sawote and am na ukasa we junior doctors e better one thing say on the 7th October Tuesday omo withdraw almost service nationwide esan say omo bi 200 aye adwuma bosumedu ekodu 9 10 to 14 months near aban tu amoka enu achi me na wokasa enne ya some of the OMCs oil marketing companies OMCs ato omo petroleum diesel omo ton diesel 14 cedis 14 cedis 18 pesos per liter. Ama we mfisa John Dramani Mahama baye no wasanso de dumso levy abawo wasan de dumso levy ayeden aba dumso levy enso ho no mayesen yeden
Itu ya ka ho. Now Wayoosi, you have the F00l to come and tell us, say, John Dramani Mahama should go for a third term. Hey. Like, what then they do you, them take dash you. And they tell you, what them they take do you? They tell you the truth. Them take dash you. Them take dash you. Because, see, if they say they won't talk, these things where them talk yourself, like, they are chill, they take dash you. If you be legend where you want make respect you as legend, do what legend do. Do what legends, what them they do. Then shun the fool. Shun the fool. It's very, very simple. It's a very simple message. Yet the legends say,